Ишгалжилерге бойсунган муфтият истеген имам тайынленмесі үшін япылған тақып. Бойле адвокат Рустем Камилев тарақташ имам Аблеким Галиевке низбетен шығарылған үкімге шикает бақып, рет етілген сон айтты. Кечкен сене сонында судақнан сөзде сульх махкемесі имамны миссионерлік фаалиетте қабатлап 5000 рубле пара жазасына белгілеген еді. Санке дерсін о қанунсыз шекілде башқа дин векіллеріні ислам диніне желп етмек үшін әрекетлер япқан. Имам Галиев 20 жылдан берлі судақта имам. Этого человека знает все мусульманское сообщество города. Его приглашают на проведение обрядов бракосочетания согласно канонам ислама, согласно традициям тем, которые приняты в нашем народе. Имя наречения. Также приглашают для того, чтобы проводил поминки за усопшим, проводил молебны. Однако наши доводы не были услышаны, мы акцентировали внимание суда на этом, суд нас не услышал и узрел в действиях имама Галиева состав административного правонарушения, занятия миссионерской деятельностью. Это не что иное, как давление на имама, давление на весь судакский народ, в том плане, что этот народ хочет видеть в роли имама одного человека, однако Духовное управление мусульман Крыма хочет видеть в роли имама здесь другого человека. Эвел Қырымнан Ишгалжилер махкемесі айны қабатлав бойынша Ахмеджет жамисінің имамы Расим Дервишевке, Ахмеджет районынан Шумхай, Заречная койының имамлары Арсен Кантемиров и Асан Бекировқа да 5000 рубле пара жүремесіні белгіледі. Ал Уштадин жемиетінің имамы Юсуф Аширов есе 2 кере жазаланды. Ички районынан Савурче койының имамы Делявер Халилов 30.000 рубле жүреме алды. Ишгалжилер оны жұма намазыны кечіргені үшін қанунсыз митинг кечіргенінде қабатлады. Аққорчалайжылар қайдеткеніне көре, бойле тақыплерге, ишгалжилерге бойсунған Қырым муфтиятына бойсунмаған имамларын оғыраталар. Қырымна кенеде сув басты. Бозыжы сув басывы Ялтаве Бақшсарай районына қаплады. Анда 113 мм яғанақлар тұшты. Бұда 2 айлық нормадыр. Албат койы ең чоқ зарар көрген. Көккоз ве Белбек өзенлерінде сув севиесі базы ерлерде 1 метрге қадар көтерілді. Ташқын ақымлар өз юлында ершейні, тереклер, қоралар, инсанларының азбар қапыларыны йықып алып кетті. 5 ев путульный виран олған. Ребята, а что если его попробовать дернуть? Чтобы его дернуть, нужно за что-то зацепить. Вон заверх зацепим, чтобы он сюда наклонился. Сакинлерінің азбарларына гүрілті ақым оба-оба чөпліклер терек пытақларына кетірді. Субатта бетон қораларына еқап, демір қораларына қиыштырған. Азбарда оскен осымліклер ве бақчалар зарар көрді. Евлеріне сув басты, сув етрафтан чөпліклерінен бәрабер атта ев техникасына кетірген. Естественно, затопило огород, затопило сад, все, что там находилось. Это с центра приплыли холодильник. С центра села? Да. Кошмар. То есть, представьте, за километр находился этот холодильник, и он сюда приплыл. То есть, мы можем представить, что происходило там выше. Табиат афетінден зарар көргенлер бар. Бір қадын вефат еткен, онан жесеті Қомшы Күчік Сүрен қасабасында евінден 2 километр месафеде тапылған. Да бір зарар көрген қадын хастаханеге атқызылды. Ишгалжилер акиметі Виран Улунов ве құрбанлар олмасында вафелекеті қабатлыды. Ерлі сакинлер ise башқа фкірде. По нашим предположениям, на водохранилище открылись шлюзы, чтобы оно не прорвало. Счастливинская, да. Ну, хотя сейчас пытаются отрицать, говорят, что это не погода, стихия. Ну, к сожалению, что случилось, то случилось. Вот заборы повалило. Это был такой поток с реки Поток Бельбек? был, да, поток был с реки Бельбек. Ну, вот по уровню можно посмотреть, вот если смотреть вот на дом, вот на этот уровень, вот где полоса, все это было в воде. Бұйсе Ялта жеварындaki Айвасил қасабасы. 2 hafta evvelsi қасабаны суғнен бәрабер ташлар басқан еді. Суқақ ве азбарларда ташлар аляда темізленмеген. Анда да күчлі яғанақлардан сон кенеде су ақымлары пейда болды. Вся эта печальная картина разрушений никак не напоминает нашу красавицу Ялта. Предстоит еще много и много
убирать грунта и наводить. Ахмеджетте есе ягмур кенеде авалиман дамынын кабилигini тешкірді. А там крыша есть? Ощущение, что нет. Ишгалжылерінің февхуледен әзірлігінде хабер еткенлеріне көре табиат афеті да бір қач күн девамында Қырым өзерінден кетмейжек. Сел ақымлары, күчлі сағанақлар олмасы, Ярмаданын жөнеби шарқы бе меркези регионларында 50-ден 100 мм-ге қадар яғанақлар олмасы тахмин етіле. Қырымның шымали бе шарқы районларына севресенеклер басты. Мытихаслар қайд еткеніне көре черкелерінің аномаль чоқлашуы девамлы олған яғмырларнен бағлыдыр. Яғмырлардан себеп зерленув ось вақтында кечірілмеген. Енді есе тарлауларда олған берекетлер топланмағанна қадар канарларының күтлеви зерленуы откерілмейжек. Ишгалжелерінің ерлі акиметлері тек койве қасабаларда черкелер сақланған отларны чалмаға дезинфекцион тедбірлер кечірмеге қарар алды. Фелекетлі вазиет азақ деңіз Весиваш өзені ялысында олған Жанкой, Сейтлер, Ички, Ислам Терек, Еді қойы Керич районларында. Бұл районларынан сакенлері қайд еткеніне көре евден шықмасынан чаресі жоқ. Евеллері севресенеклер ақшам фаалешсе, шымды есе геже күндіз тынчыланмайлар деп шикайет ете инсанлар. Черкелер балларға чоқ зарар кетіре бұнен берабер олар чешіт хасталықлар ташыжысы ола біле. Сакенлер қайд еткеніне көре черкелеріні бір шей қорқызмай. Дети страдают, дети мучаются. Детская поликлиника забита детьми, которые искусаны, у многих детей аллергия. Мне, например, пришлось своих детей отправить с свекровью в Симферополь, потому что, невыносимо. Они действительно кусаются и днем, и ночью, и вечером. Дети даже не могут выйти погулять. Скупаем в аптеках вот все, что там есть. В месяц уходит где-то около 5000 вообще. Но всех препаратов у нас хватает всего на минут 15-20 максимум, потому что они уже просто, приспособились, их уже ничего не пугает. Они просто едят всю эту гадость с нашей кровью, пьют и все. Ишгалжелер Украина арбиекіма Юрий Писменнені атып өлдірді. Холодный Яр адлы 93-ші бригаданың капитаны Донецк вилаетінде Мирна янында атуф нәтижесінде алған яралардан вефат етті. Да бір арби яраларынан хастаханеге еткізілді. Ишгалжелер Водяное, Березовое, Тарамчук ве Авдеевка тарафына майнылар атқан. Украина майжелері оларға қаршылық көстерді. Сабаданда Ишгалжелер бірлешкен құветлер позицияларына учкере ұжым еткен. Біля Авдіївки російські окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого 4 ворог вів обстріли з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає. Чернигов вилаетінде коронавирус хасталары белгіленмеді. Мен алғанда Украина бойынша 244 яңа хаста қайд етілген. Сағлық нәзірлігі 2 кере зияде. Инсан түзелгені 14 Украинасы хасталық себебінден вифат еткенін білдірді. Оны бері Украинада Джонсон ве Джонсон деген ковидке қаршы да бір ашы қайттан кечірілген. Дүния сағлық тешкілаты бұл вакцинаны әжелі алларда қолданмаға рұқсет берді. Изінна Америка Бірлешкен Девлетлері, Бүйік Британия, Европа Бірлігі, Исвечері, Канада ве башқа девлетлерді берді. Джонсон ве Джонсон вакцинасы 2-ден 5 дереже арасында салқын ерде сақланмақ керек. Ишғал етілген Қырымда коронавирус хасталарынан рекордлары қайд етілмеге девам ете. Ишғал етілген акимиетінің шүбелі сапланмасына көре Ярмадада 458 инсан хасталанған. Хасталық себебінден 20 Қырым сакины вефат еткен. Америка Бірлешкен Девлетлерінде пандемиядан sonra алышылған яшайышқа қайту вақтында мұстақылы күні қайд етілді. Июньнің 4-інде Нью-Йорк ве Вашингтонда салютлар атылды. Приїхати сюди 4 липня, вступити до коледжу і приїхати до Вашингтона, щоб подивитися феєрверк. Це нагадує про те, як було до ковіда. І це просто гарне почуття. А вакцинація – це як нагадування, що не можна приймати речі як належне. У минулому році була пандемія, тому ми всі сиділи вдома і сумували. Це, напевно, вперше, коли ми святкуємо 4 липня в Америці. Захоплююче та щось незвичайне. Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті өз чықшында америкалылар вирустан да мұстақылlikке еп яқынлашқанын айтып, әркеске ашыланмаға тепсі етті.
Співгромадяни американці, це найпатріотичніший вчинок, який ви можете зробити. Тому, будь ласка, якщо ви ще не зробили щеплення, зробіть його. Зробіть його зараз для себе, для своїх близьких, для своєї громади і для своєї країни. Америкада инсанлар алышылган яшайыштарына кайтканына бакмадан акимиет мустакыллык күнүнө кадар вакцинанын биринчи дозасын мемлекет ыялысынын 70% япмак максадына иришип боламады. Клайн Визин адлы Словак аэромобили Нитрава лиманындагы учуу юлугунда тезлештирилди. Буунун шээрлер ара биринчи тест рейсидир. Аэромобиль Братиславага бармак керек. Дуже цікаві враження. Ми прибули до аеропорту затемно, потім доставили машину на злітно-посадкову смугу. Хоча я літав в аеромобілі багато годин, але коли розганяєшся на довгій дорозі, відчуття зовсім інші. Аэромобильны Штефан Клайн айдай Нитрадан Братислава халкарава лиманына кадар учуш 35 дакка алды. Чудово, що законодавство дозволило нам зробити не віртуальне, а реальне випробування. Наша мета – створити реальний продукт, який колись можна буде купити. Ilk aeromobil 40 saat devamında uçup yetiştirdi. Sınavlar devamında aeromobil havada 45 derecelik keskin aylanmalar yaptı. 2500 metrlik yükseklikке көтерілді ve saatte 190 kilometrге kadar tezleşip oldu. На шляхах через ремонт або ДТП часто виникають затори. Аеромобіль може перевозити людину в повітрі. У цьому його перевага. Аэромобиль катланган канатлар ve куйрук элеги, 160 at кубети olgan BMW көчүрүүчүсү, аракетсиз винт ve баллистик парашютнен донатылган. Ми не можемо сказати, що в найближчі роки почнемо використовувати літаючі автомобілі, але дуже добре, що в Словаччині існує така розробка і є конкретний результат. Лейханын келечек адымы аэромобилінің 300 at кубети olgan мотороле ilk өрнегіні yapmak. Осы атта 300 километрге якын тезликни арттырып, 1000 километр месафені кече білежектір.